در این درس مثال‌هایی از سوال‌های کشاد می‌بینیم، مدل‌های نشاندهندگی و لوگاریتمی آنها رو کار می‌کنیم. بعضی نمود سوال‌ها در ویدیوهای پیشین هستند، سال گذشته از اونجا دیده می‌تونید. من در اینجا سوال‌های دیگرگون رو که سال گذشته نبودن و فعلا یا کار نکرده بودن اونها رو کار می‌کنم. از مثال 55 سر کنیم. این نمود سوال‌ها رو مدل نشاندهندگی رو به مدل کواdraتی می‌گردونیم. چیکار می‌کنیم؟ اول نگاه کنیم 2 درجه x رو گیریم برای آسان‌تر فهمیدن و دیدن. 4 درجه x این میشود a کوادرات. برای چی؟ 4 درجه x رو می‌دونیم که این 2 درجه x در کوادرات از روی قاعده درجه. و اگر جاشون رو واسه کنیم میشود 3a کوادرات مینوس 5a و اگر x 52 به طرف چپ بیاریم مینوس x 52 برابر 9 میشود. و این رو اگر با یاری دیسکریمینانت کار کنیم خیلی عددی کلام میشه در این ریشه و ریشه رو گفتم که دشوار شد. بیایم با یاری با قوس‌ها جدا کنیم. با قوس‌ها چه جدا کنیم؟ 3a کوادرات یک اعضا است. اون رو با 3a و a جدا کرده میشد. x 52 کدام ضرب شونده شده میتواند 19 ضرب 8 مینوس 19 پلوس 8 یا اینکه برعکس پلوس 19 مینوس 8 میشود برابر 9. تفتیش کنیم آیا همین درست میشه. وقتی قوس رو میکشیم من باید همین اعضا رو گیرم. 3 کوادرات جمع 19 مینوس 24 طرف مینوس 5 میشود 80 72 152 میشود. درست. بعد چیکار میکنیم؟ a ها رو میابیم. از یکمش a برابر مینوس 19 تقسیم 3 میشود. از دویمش a برابر 8. البته که با ما a لازم نیست. با ما چی لازم است؟ x لازم است. a رو چی گفته بودیم؟ 2 درجه x. 2 در درجه x مینوس 19 تقسیم 3 میشود یا اینکه 2 درجه x برابر 8. از اینجا یکم شده نمیتوند چون که مینوس یکم شده نمیتوند و خیلی درجه نداریم ما، یعنی مینوس شده نمیتوند درجه یافته میشه از جهت لوگاریتم کار کرده میتونیم. این خطا است. از دویمش چی میشود؟ 2 درجه x برابر 2 درجه 3. از اینجا x معلوم میشود با 3 برابر است. ریشه مدل رو یافتیم با 3 برابر است. مثال نوبتی رو کار کنیم. در اینجا باز هم مدل کوادراتی میگردم، لیکن در اینجا باید دقت کنیم درجه کسری است و در این خصوص x درجه 1 تقسیم شد برابر a میگیم و x درجه 1 تقسیم 3 این میشود a کوادرات. یعنی کوادراتی اینجا با خودش ضرب کنیم باز x درجه 1 تقسیم 3 میشود. جایش رو عوض کنیم چی میشود؟ 2a کوادرات جمع 5a مینوس 18 برابر 9. با از روی دیسکرین من نمیرویم چون که عدد کلام میشوند. بیاین با قوس ها جدا کنیم. یکم اعضا 2a و a میشود. بعد پلوس 9 مینوس 2 کنیم چون که 9 ضرب 2 18 میشه. بیاین تفتیش کنیم آیا همین عدد ها رو میدانیم. 2a کوادرات جمع 9a مینوس 4 پلوس 5a مینوس 18 درست آمد. از اینجا چی میشود؟ a برابر مینوس 9 تقسیم 2 و a برابر 2. البته که با ما a لازم نیست. a چی بود؟ x در درجه 1 تقسیم 6 برابر مینوس 9 تقسیم 2 و x درجه 1 تقسیم 6 برابر 2. از این رو کنیم x درجه 1 تقسیم چی معنی دارد؟ این در ریشه x درجه 6 و این برابر چند میشه؟ مینوس 9 تقسیم 2. از اینجا نگاه کنیم در اینجا درجه که مثبت است، مثبت نه مثبت درست جفت است. جواب مینوس شده نمیتونم برای این خطا است. و از دویمش چی معلوم میشد؟ این باز ریشه در 6 برابر 2 هر طرف رو درجه 6 گیریم. اگر درجه 6 گیریم x برابر میشود 2 درجه 6 و این برابر 64. ریشه مدل رو ببین باز درجه است. اول چیکار میکنیم؟ اساس ها رو برابر میکنیم. طرف راست نگاه کنیم. من چیکار نوشته میذارم 5 کوادرات در درجه 3x مینوس 8 نوشته میتونیم و اون رو ما 5 درجه 6x مینوس 16 نوشته میتونیم. طرف چپ چی است؟ 5 درجه در بزرگی مطلق 4x مینوس 6 میشود. و از اینجا باید چیکار کنیم؟ مدلی در بزرگی مطلق 4x مینوس 6 برابر است با 6x مینوس 16 رو کار کنیم. یا کنیم یک چند هم راه هست. میتونه هر طرف کوادرات گیرن کار کنیم یا اینکه بزرگی مطلق چی معنی دارد؟ درون ifade مثبت یا منفی است. دو تا جواب داریم ما. یعنی چی معنی دارد؟ 4x مینوس 6 برابر مثبت شدنش ممکن که همین خودش یا اینکه
4x минус 6 баробари манфи 16 минуси 6x минус 16 шуда метавонад. яъне дуи модулро бояд кор кунем. аз инҷо якумашро кор кунем, агар чӣ мешавад? 2x баробар мешавад 10 ва x баробари 5 мешавад. аз дуюмаш бошад қавсро агар кушонем 4x минус 6 баробари минус 6x ҷамъи 16. аз инҷо 10x мешавад баробари 22 мешавад ва x баробари 22 тақсими 10 11 тақсими 5 мешавад. решаи модулро ёбем. аз инҷо дута реша ёфтем. 5 ва 11 тақсими 5 санҷиш мегузаронем кадомаш дуруст мешавад. агар x5 монем ин чӣ мешавад? 24 мешавад. агар x5 34 барои 5 дуруст омад. 11 тақсими 5ро агар монем, агар хато накарда бошам, 6x минуси 16 дуруст кардем, минус ҷамъи 16, 10x плюс мешавад 22 мешавад, 11 тақсими 5. тафтиш агар гузаронем, нашуда нашда кор. яъне намедонам, чунки якта ҷавоб нависад, инҷо якта ҷавоб бояд нависем. тафтиш гузаронда метавонем. реша модулро ёбем. чӣ кор мекунем дар инҷо? қоидаи бояд донем. аз реша ба логаритм чӣ хел гардондан дар кор аст? дараҷа агар навишта бошад, агар ба шакли логаритм гардондан хоҳем, чӣ мешавад? логаритми a b x навишта медорем. биёем ин шаклро ба дараҷа гардонем. чӣ мешавад? 2 дараҷаи 7 минуси x баробар аст ба 2 дараҷаи x минуси 8. агар инро ба 2 дараҷаи 7 тақсими 2 дараҷаи x навишта метавонем, чунки манфи аст. 2 дараҷаи x минуси 8 навишта метавонем. аз инҷо 2 дараҷаи x-ро a гӯем, чун модула кор мекунем, осонтар шавад. 2 дараҷаи x a гӯем, чӣ мешавад? 2 дараҷаи 7 ба 128 баробар аст. a квадрат минуси 8a ададҳои хело калон аст. a квадрат минуси 8a минуси 128 баробари 9. акнун ин модулро квадратро бояд кор кунем, ба қавсро ҷудо кунем. агар чӣ мешавад? a ва a 128 фарқшон ба ман 8 бояд диҳад. зарбшаванда кадом ададҳо аст? ин шуда метавонад 64 зарби 2, 16 зарби 4, 16 зарби 8, 16 зарби 8, 16 зарби 8 минус 16 ҷамъи 8. ва аз инҷо маълум шуд a баробари 16 аст ва a баробари минуси 8. албатта ки ба мо a лозим нест, x лозим аст. аз инҷо маълум 2 дараҷаи x минуси плюси 16, 2 дараҷаи x минуси 8 минуса шуда наметавонад, чунки дараҷаи минусча боша наметавонад. ва аз инҷо маълум мешавад ки x баробари 4 аст аз якумаш. решаи модулро бубин. ин камтар дигаргун аст. чӣ кор мекунем? агар донем як қоида аст дар логаритм, a дар дараҷаи логаритм агар асос a бошад ва ягон ифода бошад, дар инҷо масалан b бошад, гӯем ин баробари b мешавад. агар ҳар даи инҳо баробар бошад, ҷавоби мо як бора b мешавад. навишта метавонем. аз қоидаи логаритм мебиёем. биёем ман ҳамин ифодаро оё ба ҳамин навишта метавонам ё не. дар инҷо x аст, лекин x квадрат. ин дараҷаро ман пеши логаритм гирифта метавонам. чӣ хел мешавад? x дар дараҷаи 1 тақсими 2 логаритми x квадрат минуси 9. ман дар дарсҳои логаритм фаҳмонда будам, тафтиш карда метавонем аз видеои пешина. ва ин дараҷа ба дараҷаи ифодаи x квадрат минуси 9 рафта метавонад. ва ин мешавад x дар дараҷаи логаритми x квадрат минуси 9 дар дараҷаи 1 тақсими 2 баробари 4. нигоҳ кунед, ба ин ифода табдил додем. аз инҷо маълум мешавад ки x ва x акнун баробар аст. ин ифода ба 4 баробар аст. яъне модули мо солда шуд. модули мо дар асл ин як тақсими реша маъно дорад. x квадрат минуси 9 баробари 4. барои x ро ёфтан квадрати атрофро гирем. x квадрат минуси 9 баробари 16 мешавад. x мешавад 25. x квадрат баробари 25. аз инҷо x дута реша дорад. x баробари плюс минуси 5. лекин бояд диққат кунем оё инҳо дуруст шуда метавонанд ё не. ҳар ду ҷо минусаро плюс дуруст мебиёяд. минуса оё ҷавоби дуруст медиҳад ё не. вақте мо ба ин табдил додем, асос ҳам вақт бояд мусбат бошад. барои минус шуда наметавонад. барои минус хато мешавад.
برای مینوس رو، یعنی این اساسی لوگاریتم باید هم وقت مثبت باشد، مینوس رو خط میزنه و جواب فقط 5 شده میتواند.